attention TV's movie akwaba edeba so sema Tvgh we Ghana memo hasini social any the media so ana edeba so muni na ene sene ma mengege asanso ababontia wechi machire se kam yakwa yese Ghana fo bebre kase waji gold bi e de free ma me Agradaa ho na so tapida onji gold bia emfamfi no na nina ne se na first no one evangelist ma part na fofo papa ya obi atimi ka ne tuma sem ade kire ne yonko na we ana ma me engege kire machira kam yakwa yese time anana na Agradaa ne sika gallery say friend evangelist sama part no nyoma bi koso a na ka me akoyese ye dey blackmailing no kra obecheche ma no obeka che ma me ngege nsem bebre ana ma me ngege ene ode abeto abonten de afa ma me Agradaa ho ebusia ye beko ne de yakotie no de aba na so ansa na me nka o say ye university ana so masna me digimede aba abeso mo e wa attention TV so sa eniema bi koso say na wo ka obi se mami ngege waji Agradaa gold no kwasam ne se Ghana fo Agradaa on mami gold Agradaa on shia mami ngege gold Agradaa shia mami ngege baby ada on mami e gold bia na de tie nie se ne enra mi yi de kire mo no mi yi e de akire mu biem because am say ejimifuo no enkwasiapafo ne de omo be ya na omo be ye mi bebo audio su bi akire mo se be ya mo beti eniema ase no kwasam ubusa Agradaa say wose wa mama mi engege godua omomodia no onfa address odi gold no send ye on family se Agradaa se wa mama mi ngege gold wa me say onfa address kro a wodi gold no send ye ana kwayo fa so ye parcel no onfa mpie abonten ne nyina eye ntro enie odi onini me da me baby me timani na Agradaa was sending me video upon videos me the chat no actually muda enti was sending me videos upon videos was sending me video upon video flyers upon flyers madam for that time no madam for no sika galen say something course me busan say Agra en confess wajiji sika ochuno ko me wo se ochuno ko ni ades my de sie ni Agradaa mi hu no fa na danfo enu 2 years maami yanka no kure ankyere me da Agradaa sama wo kan ye ne se en sama wo mo kani nyina no ochuno ko kani nyina ya adwuma na ochuno ko de blackmail no me to ma adwunim want to say ode bi ye Janet me pa cho mami ko fa Janet mi anka sama danfo Janet ya mi introduce ni mama nkrado Amankrado timi da Janet ani Agradaa ka bo mu sie kwaji danya sisika ama Agradaa etia me Daniel ekoto akora ne mo na mi bebo video no akire mi bebo Janet video no oni me kasa ye no akire mo eho na mu se na saade na yampa Agradaa timi ka kire na brown say engege busebusa ne question Agradaa yo bi an madam futino no those days 2 years pa me ni nya counter odene ho so yesa put me nua bangege sika bi Agradaa de send ye eya sika wa huru bibi wo me ho no ase me fa nkoto bi ma no Agradaa won fidi mi o on fidi me se me ton ma de na obetobi Agradaa ma beti ase se oni aya traveling tours oni jewelry shop oni cars oni companies. I believe her because I told them be obe frem me ne be kasa no na original travel and tours wenim so I promise that is me kasa no oni pana travel and tours ne ye ne dia ne wife e frem said the travel and tours no it belongs to Nikunu. It don't belongs to Agradaa.
Go jewelry shop no so anu chinamu no. It doesn't belong to her. Afen so no. Car renters no betra say Kama Muhammad. Akwa ne garage. Akwa ne nkura wa akwa rent cars no. Now we ye be hunu say sane me nyina eye so me ka kire say Agra wo se menya sika gale advert ma wo. Before me do flyers ye sika gale betu ngeke page. Before I saw live video aye deda temu bebre. Enye full time aye advert full time. Ama wo no. Ye bi ma me re. Ehwa na man krado ka kire me say ayaza. Na ehwa asem bebre aba me de wo mako police station me achi no. So ehwa na man krado be ka ma me ne story deep ye. That time so na man krado ne ma me ne ko. Eti mo hade me ka che ma me ni princess ka gale flyers me fa bi to me page. Aya sika gale video na ni nia kejesi. Sorry, kejesi akurutu emebi. Me fa say video ni bi to me page mo bi me hunu say. Obe hunu say video no wo me page nti. Ena oji wudi edi sika bra ho. Agradaa ha me sa. Eti me dia ho me tie ka che Agradaa say. Okay. Me fa pound dodo say na emra ho. Eno aman krado na ma me sa you know. Wase me sada musa ne say. Me de pound dodo ba. Kentema dodo say ba. Eno betimi aye bia ma me. Agradaa ka che mi prince onye mafie nipa. Me pa ma chewo me nya Agradaa abusuani. Na sa wonya mafie nipa, efie nipa ntimi fa wo flyers. Efie nipa ntimi fa wo videos. Eno ti na mi twa boy, but we share most of my videos now. This is advert am yama no. Busa Agradaa say me ka chen say de obenya bia on family. Mummy entie videos no. Mummy entie videos no. Na montie. Montie videos we. Send him in a minute to honor. Nana, good evening. Nana, when how they send him in a minute to honor? Diago restaurant. A locate tender price ana. Pesemi mu. Na say o oda na okada di abere o. Sena moyano. Me pacho muntie. Agradaa respond. Tender Plaza Diago Bar and Lounge. Diago Bar and Lounge. Tender Plaza opposite Suzless. You know. Da bet me dia bro. Wo ba won so bet me abetobi. And sa bibia o ma me ma ba ni videos ni bi na hwe. Me pacho mate. Eti osese videos bebrebre me. Enie. Me screenshot na me dia to ha na mahu. Enti no. Abra me ne kasa ye. Our phone so said you obenya bia no. On for money manager no. Because na me ye gold jewelry wo ekusika jewelry wo. So me ka say omunya sika no. To obenya also obenya 5,000. Timi ka chile say omuntua sika no ema eku sika jewelry. So as a friend adamfo bia me pen asem. I was say me dini din do makwaya adwuma me atua meka. Maye advert me atua meka. Do me hunu ne moboti se ne sofu antwimo ene nkofo bia osakire ye nkofo bia hunu ne mobo. Ma me na no odayie so oben wa hwe ya ube hu ne mobo. Na bajimi brano nam nim se eni pa ne tan no ba me achembe hu se ma me no ni suban na ama ene wate atamfo enti Agradaa ma mi gold bia no abagini gold. Agradaa o ma mi gold bia no abaji aba say justice for Agradaa gold. O ma mi gold I work for Agradaa.
I will say my main gege ono sene se mo da beto abontin se ka me akoye se Ghana fo binumu nkasa wo kasa se ma me Agradaa mani gold no ono de gold kura obehu de aje ono nkasa na wa blacksmith ho se o mani gold ni bi no hwe na ma me Agradaa mani gold bi so de se bebre e beto abontin e de ma Ghana fo ha anya de mo ebesi ye da se money hwa money ti